Yes, I'm back to stereotypes. I watch my and I'm one Jackie. I don't watch a Kessepa. She says, when the agent come on, I've at least one more some the red flags. Member na said Mumpa on the dino, or smell man in chain. One Mumpa on the dino, smell man in chain. Can't come on tell you to see me. No go on when you crash. And member na mundi pano. Munyaka kram freezer gana nyina ya modiano ompemani mkurashe tini red flags I don't know opa betimi aka ne opepa ono de na fe back to studio ba di enkomo abm I mean scientific herbal alternative medical hospital there be because Dr. Sheikh Ami Bonsu bia na ena ye mamu na ye sheda enkan dia ba ene tikuma se pa de nim se wona share bidro asiye ma ne eba radio TV so twini padom adwensi so ampagana so wade oye e betim dia ne ma bebre no pani wo yini frimu a enye na Dr. Fobako abeka me sa Dr. Boko de Dr. Sheikh Ami Bonsu ne hoye nyame adom ne hoye pa o se ala shafi yes nyame ne yaresafo sa pepe enye no enye ne kwa ene ko mo no Ami yo mini apani me da wase na machia wa shefo ene ganafo nyina na sene oka no amen scientific ena ebeka se aye ayaresabia Herbal hospital a ye de science pa abodie mu abefu nyansa poni hwehwemu eba bibidrum o sha eduro no ne ofie bibri free oluma nso a kira besi Sheikh Dr. Ami Bonsi so na ebeduro ne so no ono kura de oka se da bi even though nioma we nyina ofie no besa abomodie tu kwan akoye research ewum to se da ye research we bibiduro mu no de be fie nti na edu no onim se nipa a umodu edu no sei na o se de mawo nipa a o ye slim sei na de mawo umfie we sei na obenya emfie we sei na obenya kosi se yare bia ne ho akade se edu no ye de ne ntini ye de na haban ye de ne roots ne nyina ye hu aye san hwehwemu we nyina nti nyame boa na oba amen scientific a ho no matra makobia ni wo nti nyame nam yenso ama Ghana fo ne mpo won mo nya Ghana fo nyina edi wa pomden kwa so ye buta ye nyina ne se obia be di ye nti empese obia be yare kra eno nti na amen scientific oba no alternative medical hospital ye guso ye research ahodo bibri e de bo manfo enne se na mini awoka no ye be bon komo kakra afa fibroid ho okay fibroid no akoye yare bia etete o manfo pa na wo hwe in our part of the world say ya ware na ya ware ya wie no na sebi fibroid bia betima wodi anim na afia wo ho nsem akoye twintwan aware a fibroid egunu no enya asem kotoa wo hwe yen database ni statistics yesi nipa bia na wana se Ghana ha no ma hodo egu ani nyina no omo omadru omo reproductive age e free chese puberty no wa start ebu ne nsa kozi so betwa bra no o fa sa ama na uyi fo bia emu miensa wan we odi Adom timnya fibroid bi akoye yare boni a etete o manfo na nyame nam amen so amo manfo ni bebre no mo ba hwa na o manya hoto ene o ma ekofa ba no science en shede hu ni nyina na emum ye o lifestyle ahodo bi ye de ba ye o genetic predisposition se abusua na bi wom na wan hwe hu ya na se ne o ma bi ankoyi no e bia wo so timinya bi hormones ahodo de ya homete kura ni se ma hormones eboa estrogen ni progesterone eboa omo menses omo fichi ko ho nsem eboa omo nyinsen ho nsem na se eboa emo ntimi wo fo omo ho ba efo omo ba no se ko ba se fiber bi sha asese fifi a sa hormones na nso se timi boa no e ma ni fifi ye kese bebre okay nti je se fiber na koye ade ba ko a se ne meka nipa nan bia wo a wo reproductive age ma nan no miensa wan we odi ada etimi nya bi na ye wo mu ahodo be nan ahodo nan no ye wo de da awodi ni mu ankasa ye friend submucosa no ene ye wo de wa etare awodi no ho okay ene ye friend subserosa ene ye wo de da awodi no muscles nim okay ye friend intramural ene ye wo de tu awodi no ho ene ye friend pedunculated fibroid saa ni nyina no e ba etim de o hawo bebre ba nyame amoa wo na o fibroid no ekoda awodi na no a it means sebi ono wo kan ye de ahia no enkwamo na e wo se ekọ no bonza awodi na no asi because fibroid da no
nti ema nkwamo ani ntimi nkɔhye onyinsɛn nti wo be try echini na nyinsan ne ma saa nso na nyame amoa na ana no kra ne koda fallopian tubes na no a because fertilization it take place e fallopian tube nim ti se fibroid na kode da no eno so saa nkwamo ani ntimi nkonkɔhye onyinsɛn nyame amoa na daawudi ni mu ankasa kra na se nkwamo no ukunu sperms na kwa akɔhye onyinsɛn fertilization na take place na wo se ba ne betim awudi nim ye friend implantation fibroid ne edamu a itimi prevent sa ade no bo nse ebetim no enya baabi emetim ti ededemu a na afia sa besene ti bu sumi so obi enya ne mense sebi na fichi kono moja na papo clot ya wona ya se na ye ne ya na etwi no na ewo no chese ontimi nya no hwe obi timi bleed na 3 days etwa no 1 week later na asa ahase obi so chese 3 months da bia omuja da bia besi den kura na no kan ehia de ya wo mu kura ne miscarriage fibroid de ba bibrebe obi bra so no a sebe wafa yefunu no nyame adom obonse fertilization take place implantation take place na emom no abotofo ano eye baby no wo nyini no obonse isanze fibroid tima wo de mu nti oni abotofo ani compete for space and nutrients oni na pray da bre ho ani nuane nu aho obonse wono agene nyina aboso na afi abotofo ano baby na wo so nyini no onya nutrients bi enamu abonse afi fibroid anase baby no abesen yes onya miscarriage nti obi afa yefunu ofa na asai onyim na asai onyim na bibre ontim nya no hwe ebi so nyinsa ne makura because of fibroid saa ne o man nyina na ebo nka yese se ne odie ne tie bia no tu anamon bra amen scientific adanse die etwagu no yenhwe bi esansa amen de adanse die bibre da bia won mo ba amen odi areho atete ni suo ne nkwada na eba ba obefiri amen na ya ne GSM yenhwe ye nia ba ye maame ono amaame so ne nsa ede ne bayare sabia because of fibroid ni awo ehun se na obeduru ye no nyame nam ye nso ye hwa adanse no ye beto aso na be she wo so no so etitu kama organs ni na nyame adaro na etitu ni na free with so kopu no na ase na etitu epacho me bai wa wo kofodia na me boya enti e kwa hospital na me ko twa scan yehwe no mo so o kidney stone ne fibroid enti ye na so fibroid o mo se yetimi eye de ye wa bibidro ho na yetimi nan no na nkrofo de conversation se chencha me na operation am se no me ni operation timi de ne be kwa na bibidro enti me de ne bai na bibidro me de ne chin hospitals ahodo Herbal hospitals ahodo na yewie na ye kwa mo se ebi me ka ho na de tia na tie ana se no de tia na tie was had ne firi ho enye sa ye be wo obewo e be ka se no operation me so operation me mpe enti no me sa de na pe be fufro enti me ho na me tie amen scientific hospital nka na so ne kura e ben yen enti ne na me kwa amen so makoso ahwe erade na so ma sa fibroid no e de be ni nyina hwe e na iraye enti ye no ana me se ni se aka se nyame be boam ya mo boam na obewo enti na e ba ne e penti no ya samba ne ene oba na do chese one yi na omo no ye no wo ma ama bim eno ane ami baby ya original ha se ya se e friend ela erade nam ami so aya nwade ama ya chese bru ya adwene enti ase so enti se ho chiwa na se okoba bi nam ka se bia wo fibroid mo wa komantu fibroid ami na erade nam ami so ebe sa yare a chese enni ebu ho mo se gise onya busumensia ame de onya na busumensia na ayi o na menti no kufa hyew obeya ama so abidi adanse se de ne media dance ya wo hye we mu a yango ba daroma aba kire o yare no na sa tutie na sa prescribe medicine na wo hye we mu so eti amen adanse enti e fa de be hu amen yo brapani am say amen scientific Herbal and medical hospital there ya so any doors okay over 20 branches baby obefa bia Ghana ha de na moment kran ha ye wo dome CFC flat nchen wa eco train that de no so wo no ye ben tantral here run about no ye ben dome market ye ben dome crossing ti baby o free baby a fanu miensen udu wo na obisape abofra kra be kirewo san so na akọ sprinters impatem wa e ho na ye wo Lashibi Klagon ye ne go filling station e din hwani mu ene ye ben Ashama na under bridge ne pa baby a wo bia o pese oba amen scientific no frɛ ye number si ye be gye so na apomuden ho nsɛm ko adansedie na etwagu otrofo na osemi dance ni wo akirikyiri bo modern na frɛ yen e wo 0244 227192
0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 numbers yimu bia o fry beje so yare bia free tiri so kosi unase bra amen o ma amena enkase o yare anu ni aduro esan say the doctor and I say say allow shafi yankopon ne yare safo na chese wote wo ye den ya mitimi ade nyina ya scientific bra hospital so mada mo de ekwohwehwe say e de ebra ye ye duru so e ya semedica obi odu birthday bia and I wish you happy birthday make out say imbus herbal mixture enie eti yare bia titu bia ho aduro enie say diabetes say ulcer say cancer say hypertension say junsomutwa yade candidiasis body pains na say bia wonu mato na untimi edidi a imbus herbal mixture na make am for ede amawo pebito man ba bia tondo bia no kwa osa ebeka bi ato imbus herbal mixture also policy ni no edro no enonom ABC game na catch order that Mr. Wada *262# *262# where nya number say letters from A to Z letters no from A to Z o select 3 pe se baako ebo a ye bo ho 3 times and the amount se letters no 2 ebo a ye bo ho 8 times and the amount so letters 3 ni nyina so drop here ye bo ho 200 times of ne odi etwae no and the emaka se Adom TV draw no 5 p.m. 5 p.m. it is twagum na abedi yara sem de kadwumadie eto aso